Shemania na Christopher Kunga mihango-ini ya gutiriria mai mimera yake ira akoretwo ahandite gicigo-ini kia Mwiwe kaunti-ini ya Kitui na iria rigiriire kugia na maciaro maingi. Kunga uria watigire wira wa warimu miaka 3 mihituku augite aguciririo wira-ini wa urimi kuumana na kuona andu guku magithinika ni thina wa irio na kwaga mai na gitua matua ma gwetha kihonia gia thina uyu. Najua Kitui kuna issue ya chakula, watu wengi wanategemea chakula ya kupewa, lakini mimi mwenyewe huwa nafanya irrigation, napata chakula, naeza lisha jamii. Mwanake ugite bururi-ini na kwenja githima kiria akoretwo agitumira kwa mimera yake mai, na thutha ucio akiambiriria kuhanda mbembe na makorofia, kuria nginyagia riu ugite akoretwo akiona umithio munene na urimi uyu. Huwa napata mahindi 90,000 kwa ekari moja, na ni huwa nauza indi moja 20 shillings. So ukifanya hesabu yako utapata kwamba napata karibu milioni 2. Gukiri uguo ni ugite ndangirira gutiga wira wake wa warimu, kuna ni ahotete kuhunia andu akwa irio ndumwe na kwimathira uboco kuumana na urimi uyu guku akiuria mbeu njithi kuhimbiria urimi guku bururi-ini. Vijana tunaweza anza hii kazi na tunaweza anza miradi kama hii tujinufaishe kimaisha. Makiria ni athingatite ikaria guku kunyitanira na kwambiriria tabarira cia urimi niguo gwithema kwamukagira uteithio wa irio kuma kuri thirikari. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngugi wa Gatua.